tiro na vugevenga na hi ku lwisana na byona la Afrika-Dzonga. Van'wani va nge ri xiphiqo xikulu lexi hi nga na xona Afrika-Dzonga i nawu. Se xivutiso ku ta va ku ri ku leswi va nga tshama leyi a Boksburg ku nga le ku vulavuriweni hi timhaka ta vugevenga ka masiku lamanharhu, mi vona onge ku ta vuya ku ri na swintshuxo ke hi laha hi lava ku twa wena mingiseri wa mina hi le ka 0860002543 sweswo hi ta swi endla laha ka hafu ku bile awara ya 12 kombela hi anamisa miehleketo hi vulavula hi ku nkama wun'wani mi nga langutela maphorisa ku va va endla swo karhi kambe milawu yona yi ri yini hikokwalaho ka yini Afrika-Dzonga swi nga ri na nandzu ku munhu a pfuka koka mitsandza a yi veka patwini a pfala patu. Hikokwalaho ka yini Afrika-Dzonga swi nga ri na mhaka ku munhu a pfuka nampundzu a boxa phayiphi ya mati a khoneketa a ya cheleta ngadi ya yena a ri yexe vanhu va nga ha kumi mati. Hikokwalaho ka yini munhu a nga chavi ku yima la emahandzeni ya switarata a tsema simbi liya yi khomaku xiyenge lexiya xo lawula vutleketli a yi tsema vanhu va kha va hundza va ya hala na swi nga ri nandzu. I mhaka ku maphorisa va tirhi kumbe i mhaka ku pfumaleka nawu ke hi ku swi nga endleka ku kha ku vukuriwa nsinya wo ka wu nga ri wona la summit leyi kumbexana yi fanele yi kha yi fambisiwa hi chief justice antivi kumbexana yi fanele yi fambisiwa hi chief justice hi yo kumbexana yi ta yi kha yi vulavula hi swoho leswi hi vulavulaka hi swona yi koho milawu ke se hi ta twa hi n'wina laha ka ka hafu ku bile awara ya 12 hi ndlela yaleyo. Timhaka ta ku tshukisela mahlo ka mavandla hi timhaka ta mpimanyeto kumbe fiscal framework hi ndlela yaleyo swi tikomba swa ha ri ntlhontlho wukulu mavandla ya kha ya kombetelana hi tintiwu van'wani va ku a swi nga fanelangi ku na vandla ra African National Congress ri ze ri teka xiboho lexi ri nge ri ku xiteni. Mina ni le ku tivutiseni ku hi tinhlayonhlayo ani loko ku ve vanhu va 10 hi vona va fanele va vhota hi ti 29 ta May n'waxemu, lava nga hetelela va vhotela ANC i 4, lava nga vhotela DA i 2, lavan'wani va minhlangano leyin'wani va phemelana laha ka lava vanharhu kumbe ka lava va 4. Se ku za ku va na loyi va nge na matimba hikokwalaho ka yini ku fanele ku kombetananiwa hi tintiwu hikokwalaho ka yini ka vanhu va 10 lavaya vanhu va ntsevu vete a va swi lavi swa ANC kambe ANC ya ha ya mahlweni hi ku hayi milawu ya hina yi fambelana na vaaki vahi hi ku loko ku ri ku vote vanhu va 10 6 vete a va swi lavi se swi vula kambe mahatisa sweswi ya vengete a va swi lavi hikokwalaho ka yini mi nga tshami mi ta na xifaniso xintshwa xa ku a hi hlanganeni n'wina va ntsevu mi nga votangi ku leswi hina hi taku naswona a hi hlanganeni hi twana ku hi pfuvapfuvisa ku yini ku ya mahlweni a hi vulavuli va African National Congress ku va ta kota ku hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa kambe a va kumeki hikokwalaho ka swiphiqo swin'wana na swin'wana sweswi swi nga koho loyi a va hi nyike yena va hi nyike xivangelo xa ku a hi nge kumeki hi mhaka yini se loyi van'wana va hi nyikaku yena hina hi lovhe ku kumbexani loko a vo hi nyika wun'wana se va ha ri ku laveni kambe mhaka hi yaleyo hi yo hi lava ku twa wehe kwalaho nga koho hi le ka 0860002543 nakona ku ya fika wa vulavula ku fika kwele ka awara ya 14 kasi yin'wana hi nga ta lava va ndyawu leya timhaka ta mati na nkululu kumbexani mindzuku kumbe rin'wana masiku i timhaka ta ku mavona Valdam yi le ku pfuleriweni ku mati ya hundza se endzhaku ka nkarhi hi ta ku hi na xiphiqo xa mati Afrika-Dzonga a hi na xiphiqo xa mati Afrika-Dzonga vo tsandzeka ku va va tisa mati lava nga ti va ta ma tisa koho hi swivangelo swo hambanahambana hi mhaka ku van'wana va na timovha va tshova tiphayiphi va ndlela ku vanhu va ta xava mati ka vona van'wana va ndla swi tele hi mhaka ku pfumaleka ka yini ka nawu sa hi buleni swona mingisero wa mina sweswi hi twa hi timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tona hi hafu ku bela awara ya 12 hi laha se hi nga ta vulavula hi timhaka ta summit na matitwelo ya n'wihi na mavonelo eka mhaka yoyoleyo kwala mi va ku mi yingisela mi ri kona nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM mi ta tsundzuka ku masiku na minkarhi hi va hi kha hi ku Duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Bheki Mathebula Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM amukeleni mingisero loyi a ri wo sungula nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Nchikani butoti njhani? hi pfukile papa mi njhani Hi pfukile ma. a khensa
Ni kombela nje ningaleyi nogomisanyana nje nto kuvulavula hi timhaka ta nawu. Timhaka ta nawu Butheti loko a swo koteka ku ya hi mehe. Timhaka ta nawu loko a ko pfaliwa timhaka ta tibeyili a swilo swi onhela swi ta swi ya mahlweni mhaka swa ku munhu a tiva swa ku ta va na beyili. Loko vo a beyili yi ta kumiwa hi swikhesakhesani leswi switsongo a swi nga tsakisa ngopfu ngopfu. Mara tikhesi leta ku munhu a va ku a rhepile munhu va ka i dlayile mara loko a heta va ku a ni malunghelo va va nyima court va tlhela va mi nyika beyili. Swinene swi ya Butheti. Swinene swa tika Butheti. So loko vo a munhu loyi a dlayeke loko a zange u tamela xigwevo xa yena swa ku a dlayile u nga swi vona hinkwaswo swi xinyimunyimunyi lexi nga ka xiho lexi u nga swi vona swa ku nyanyanyanyanyanya hi ku munhu wa chava ku ya laya mara swa sweswi ka nkarhi lowu nga ka wo hi nchumu so ku dlaya munhu hi nchumu ku dlaya munhu hi nchumu ku wa swa ku a ni ta kuma beli ni ta tlhela ni vuya ni ta humanyana swa nkarhinyana na vuya loko wa jika la toilet a tlhela a vuya so a va na xichavo ku dlaya munhu la misaveni. So hi pfumala nawu South Africa loko vo dlaya a timfanelo letiya ta swigevengu. Kambe xiphiqo lexi n'wi vulaka xo hi leswi hi swi tivaka mingiselo mina xivutiso xi ri Afrika-Dzonga ku pfumaleka nawu kumbe ku pfumaleka ku va maphorisa va kota ku tirha ke hi ku sweswi ku na nhlengeletano a box yingiselani ta mingiselo mina ku na nhlengeletano a Boksburg sweswi ni vulavulaka yi vulavulaka hi timhaka ta matirhelo na ku lwisana na vugevenga yi nga lulamisiwa hi maphorisa kumbe hi ndhawu ya maphorisa. Se xivutiso ku ta va ku yi lulamisaka xiphiqo lexi kumbe lava va fanele va lulamisa xiphiqo lexi hi lava va milawu ke. A va minawu Butheti va wu endla ntirho wa vona swinene futhi va khoma va yiza lavaya. Nawu mi vulavuli va hi n'wina ku na maphorisa ku na va vululami lava va nga vo va landzelerisaka kumbe va vonaka ku timhaka ta nawu wa Afrika-Dzonga ti tshamiseke ku yini n'we mi vula va hi vula lava va ku va vulavulaka timhaka ta nawu swa ku ti tshamiseke ku yini a Afrika. Loko a vo khomisana voho hi xivo kala swa ku okay a swilo leswi loko hi swi maka so swi nga va njhani like phoyisa ri endla ntirho wa rona and then court yi fika ku all right leswi nga ta hi ku loko swo za swi etlela swilo ba phethe loko a pfuka na sani miehleketo yin'wanyana henhla ka leswi a swi endleke loko se a nyima laha court yi fika ku ve se a ni swin'wanyana leswi se a nga henhla ka swona a nga se i ti vona nga ku i wine hinkwaswo so loko a vo hi pfuna laya ka ku phoyisa loko ri heta ku khoma a court yi fika i endla a ndima ya ku loko u dlayile a ku vulavuliwi ku ta vulavuliwa hi timhaka ta beli ku ve so lexi gweleni Nemetweli bot enko a hi tweneni van'wana 0860002543 esayile ke bathroom Duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. emakumembiri timinati ntsena kuphela ora ya kumembiri nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni n'wana mingiserilo nhleka Papa ayi Mpukeni papa. hi pfukeleni ngobo Mpukeni man. Butheti vanhu va kera va lemukisiwa a vatwi. Emalembe Butheti kha ku vulavuliwa hi ku ntirho a wu xavisiwa. Butheti nkuvo wun'wana vhiki ri nga hela a khari a khanisa timhunti. Ndzi ringeta ku vutisa kahle ku hikwalaho ka yini a khanisa timhunti. A ni byela ku ri u tshembise ntirho sweswi wa xota hi mali yin'wana ku a kota ku kumekara a hakela ntirho lowuyani ku a kota ku kumekara va a wu kuma. Butheti ni ringeta ku n'wi teka munhu loyiwani ni famba na yena ka khampani ya kona leyi a ngo veri va thola ka yona a nga humesa mali yo karhi aka yona already leswi xotaka yo karhi va fika khampani liya va fika va ku hayi ku hava sweswo a wu sungula ku va u ta u karhi u rila aka khampani leyiwani i ku u dyeliwe mali so u nga ha pfuki na siku na rin'we i kumeka khari va u xava ntirho a wu xavisiwi wena loko va ta kumeka va thola wena hi vona va fanele va kumeka va holela wena hayi wena u holela vanhu u nge se kumeka khari va u tholiwa so Butheti leswiwani mi tshama mi kha mi swi vula malembe mo tala ngopfu ku ri va ka hina a hi sukeni ku kumeka va hi ta timhaka to kumeka laha ku xava ntirho a wu xavisiwi
ma swi vona kambe Mara aningo ku xiphiqo i ku ku na leswiya swa ku mi kuma ku ku na un'wana xavile wu kumini se hi xo xiphiqo xexo bela vana vo swi sukela swi leswi loko sweswiwani ko va ku nga ku xavisiwa ntirho ka munghana lonene ivi me ni nghena hi ku ni xave ntirho swi vula ku na un'wana loko o ya vutisa ku hey ni nga nghena njhani ka munghana lonene va ta a nga hemberiwa bye loko ka xavisiwa futhi tisa mali ya kona ni vheta ni ya ku lunghisela se ma swi vona ku both phela swo gira swa uri channel leyi nga ta gina yi va yi nga ri uri nketana leyi nga ta gina yi nga ha tsemeki ku ntirho wa xavisiwa ene ku ri ku munhu lowani botpet a kuma ku khampani leyi a yi va yi kona khampani munhu i tirhisa khampani botpet a swi fika ka internet a ku khampani yo karhi ya thola ku ri ku a khampani yaleyo a nga tirhi ka yona botpet o va munhu ntsena a ngo tshama endhawini yo karhi a skemaka vanhu ma yi vona ku yi njhani so sweswi loyi geni va ni n'wi teka botpet hi ku chombile a ni n'wi tivi mara ndzeni la kumbe karhi va n'wi tiva a ri hlovolelo ka hina ri va mihlovolelo ka hina mali leyi yo lomba hi botpet i lombe mali a ku hayi no ve ri ta kumbe nkarhi va ni ta tholiwa ntirhweni ta ku nyikala ku ni hola ma ntisisi se ene xikweleti swo swiwani xa ku i kolota munhu mali ntirho a wu kona ma yi vona ku ri njhani nametweli bot nametweli enkomo hi tshama hi kha hi vula laha minkarhi ya ku tala ya ku hava ntirho wo xavisiwa kambe inka vula van'wani va wu kumi ntirho hi ku xava se i swi hambanisa ku yini ku lowuwani hi woni ya ku xaveni swa mampela lowuwani a ni yi ku xaveni swa mampela ma yi vona kasi yin'wana hi tshama hi kha hi vula i timhaka ta ku xiphiqo xa Eskom a hi vanhu ntsena i vatirhi va ka Eskom twana ku endleka yini ku na vatirhi sweswi va nga khomiwa va ka Eskom va nga kumeka va ri na nhundzu ya ka Eskom ya ku tlula 1.5 wa mamiliyoni ya tirhandi kambe a ni ta ku yini a ni ta ku khone kumbe kote kumbe yini ku komba ku a va khomiwi futhi loko a va gweviwa vutomi bya vo hinkwavo hikuva va onhela tiko i vatirhi va ka Eskom va tlhela va kumeka va ri na nhundzu ya ka Eskom a va khomiwi vanhu valavo ku fana na we bridge la ku van'wana mi loko no ku tiva ni ta ku pfulerisa ni ta ku yisa ka vathori va wehe va ku hlongola i vhe ya tirha ku bridge I'm kidding. I'm being serious. Vana va vulavula ku hi vona ku va gweviwa vutomi hinkwabyo va dya kahle hi botpet va tlhela va tereka loko va vona swin'wana va nga swi tsakeli va tereka va ku ve swibocha swi terekile akhotsweni va terekela ku ve ka ha ri hanyama yo tshuka va terekela ku ka ha ri hava swo totela mara ku vekeni vo yo onha ku za va khomiwa mi pfukeni botpet se swa mina hi pfukeni n'wina minjhani ya hina valaha akenza hi ntolovelo wa mina a ni ti vuli vito swi kahle mara loko mi lava ku ti vula mi nga ti vuli a ni se tshama ni ti vula na siku na rini botpet no va na xivutiso lexi na n'wina mi nga hava ku hlamula ya xona malembe ndzhaku ha fumiwa hi Gazankulu ya ri hansi ka HW Intsanwisi a ku ri na tigravele leti a ti cheriwa lomu asitarateni a switandini ku endlela ku loko ku celekini ku seleteleka sweswi botpet loko mpfula yi na sweswi endzhaku ka 2 days loko mpfula yi yima ku ta kambirhi yini hi ri magaliyoni sweswi hi nga kwala hi kha hi swi vurisa swona mata khurhela ma khurhela yini mo cela loko mpfula yi na yi kuma ku ka fambeka laha yi cela ku huma mukova swi kwihi leswiya swa khale swa ku fanele ku tisiwa gravele ri cheriwa ku leveliwa patu ri va kahle swi kwihi kahle mina xivutisi xo ku onhake yini kwihi hi mhaka ya ku kumbe ku chela gravel a ku nga ri apartheid mara a ri pfuna botpet fambani amapatini moya amakaya sweswi mo ni vula ngopfungopfu ra laha ni tshamaka kona even ni ndzi joni nkarhi wo leha loko mi fika ni off ramp mi jika ku ya a Jim Jones mi hindza ku ya ka Mahonisi ndhawu liya a mi ta famba na hi 20 minutes kusuka Jim Jones mi ya ka Mahonisi or less than 20 minutes mara sweswi ma famba 2 hours ku celekini hi mhaka ya ku loko mpfula yi heta ku na ku ta teretere ri ta khurhela hileswaku ri endla ku loko mpfula yi na yi tlhe yi cela futhi ri ta va khurhela yini apatini leri ku nga ri ku na mabyasi va khurhela yini a ku na byasi laha va khurhela yini va pfala magoji hi yini because va le ku celeni ka misava yaleyi nga kwalaha patini va ku ve le ku pfaleni ka magoji vo onha ku ya mahlweni ku hi ya kwihi kusuka laha matima
mativa loko okay ku na ku hambana ka vula ku na leswi hi nga swi vitanaka switarata ane ku nga swi swa kwala switandini so leswaku hamba ku ri na swiphayiphani swa mati kwala switarateni maka vona na mapatu lamakulu na mapatu lama ma hlanganisaka miganga sweswi ni vulavula hi patu lerikulu lori loko mi tshika xikontiri lexo suka giyani ku ya ka Malamulele ivi mi jika se mi jikela ku ya a Jim Jones mi ya ka Mahonisi i patu lerikulu leriya na ri vona laha ximuwini bot phete swi komba ku loko ko va na munhu a vabyaku ka Mahonisi kumbe a Jim Jones a vabya ku laviwa ambulance a yi nga swi koti ambulance na ku tsutsuma yi ta tsutsuma njhani ku ri na magoji hi ku loko mpfula yina va rhumela materetere ma ta cela futhi mo cela hi ku mele ku celeni laha ma kha ma pfala laha magojini loko mpfula yina yi susa misava leya simple mativa hi mhaka ku swi vulavuriwe hi n'we wa xisati namuntlha ne vavasati a ni tivi mi ri vanhu vo nghena ka swilo swa tiko mi tala leswi mi nga swi vurisa sweswo loko ni huma la ni vheta ni fonela boti Manuel Mongwe va le ka ndhawu leya mintirho ya vaaki magondo na switirhisiwa ivi va lava vanhu lava ve le Vhembe va ta vona ku patu leriya ra kusuka ka Jimmy Jones kumbe ra kusuka kwalaya loko ma ku hindza Ximuwini ri njhani na koho va nga ri pfuna njhani patu rerera ni tshemba ku nga se hela vhiki leri ndhambi ni ka nhlamulo ya ku vete yini amoyeni sesi wa mina hina bodipete hi nga na swimovha leswi tsanana n'wana mhani ha hlupheka hileswaku ho ti byela ku a redi i freedom ya hina yo famba vugudugudu i freedom ya hina yo tsandzeka ku famba kahle apatweni a ni kaneti mani mali yi nga va yi kha yi kala mara yo kalela nyana hina mata loko wa suka hina hi ya tliliniki hi tirhisa ya ka Maphambu kumbe hi tirhisa ya ka Mavambe kumbe hi tirhisa ya ka Mkhomi kusuka laya ka Mahonisi mi ya joyina patu leri ya xikontiri xo ta hi le ka Mavambe mi fanele mi famba ku celekini n'wana mhani loko mpfula yi na swa maphela swi komba ku mi fanele mi swi tiva ku kaya a mi nga hi hina xikodzwana lexi ya vongo xi wona maketi xi nga divide Mahonisi na Jim Jones xikodzwana lexiya loko mpfula yi na kahle mati ma khapa pfuka ku nga na bridge leriya ra mfumo walowuya wa HW Ntsanwisi ra khale mfumo wa hina walowu hi nga na wona a wu ri tekeli nhlokweni ku endla bridge ra kahle laha ku hambi mpfula yina hi kota ku hindza swi komba ku vana ku fika a Jim Jones a va nga yi exikolweni ka Mahonisi loko mpfula yi ni kahle ni mi twisisi wa mina xi wela yini xi wela makiti Mongo un'wana wa vayingiseri va hina na khensa swinene Mongo ni tshemba ku na sweswi mi le ku yingiseleni a ni swi tivi mina no kombe mi nga ni vutisi Mongo ku i D mani a ni swi tivi ntirho wa n'wina walowo wa D mi a ni swi tivi swa D kambe patu leri ra kusuka ka Mahonisi laha Ximuwini kahle ri ya ka Mahonisi ve ri fambeki na va Jimmy Jones kwalaya se ku i D yini mi nga ni byeli vutisi a ni swi tivi mi a ni tivi nchumu mi no tiva ku i patu hi leriya ro jika laha Ximuwini se ni ta kuma nkarhi ku hela ka vhiki ni ya ri vona kambe tatana Mongo i va pfuneni tatana byelani va Vhembe ku patu leri a ri le ku fambekeni na swi tiva ku mina project ya kahle ngopfu leyi mi yi fambisaka ya va ri kherekhere yarani mahlweni mi va pfuna na vona lava ve le ka Jimmy Jones na va Mahonisi hi ndlela yaleyo kambe mixo Justice Mashimzi hi loyi yena i byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta emisekweni ya mixo xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na khalanga Pet Matebula Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM i 12 timinete ntsena ku bela awara ya 12 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ku haxela wona twi kusuka le na studio 2 hi le Pulukwani hi kaya ra mpfula yo halaka la hi nga kona no naveta n'we mi nga ka tindhawu teti ku nga ha mpfula ma vo mhaka ko hambi hi le ku nga ha mpfula ta twa mani kambe a hi ku twingisa ro mene ku na summit leyi nge le kweni mahlweni le Boksburg ya masiku ya 3 leyi langutaka na timhaka ta vugevenga ku angarhela na hi mixakaxaka na hi tindlela leti kumbexani matshalatshala lama mfumo wu nga tirhaka ha woho ku va wu lwisana na vugevenga se xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni xona a hi le ku xaxameteni ku vugevenga bya mixaka muni kumbe yini hi ri xana loko mi languta maendlelo ya mixaka walowo
hi wo lama ya lavekaka ki Afrika-Dzonga ngopfu loko kha hi languta mintlhontlho leyi hlanganaka na yona ku onhiwa nhundzu ya mfumo sweswi un'wana pfuka pfala R71 a vekela mitsandza laha handlenyana ke le boyini xivutiso i ku njhani hikokwalaho ka yini maswo xivutiso nako loko hi ku masiku lama loko vanhu va tsandzeka ka ti-branch va ya patwini loko vanhu va tsandzeka kolomu va tsandzeka kona va ya paswini nako a ku ri vaaki ko va ku ri ntlawa wo karhi wu fika wu lunghisiwa wun'wana mingiseri ta va swi veka kahle la ko fika ku kumiwa vanhu vo karhi va xaveriwa byala na mbangi va ya tshama laha va kavanyeta vutleketli hi ku loko ko fika va vutisa mi terekela hina va nga swi tivi Afrika-Dzonga hina mfanelo ya ku kombisa ku vilela kambe mfanelo yo yeleyo a yi vuli ku vilela ka wena ku fanele ku kavanyeta mehe mavomaka kona se i swin'wana swa mintlhontlho leyi tanihi tiko hi nga va ku hi langutane na swoho leswi kumbexani tanihi hi rixaka kumbexani hi nga vulavula hi swoho se namuntlha hi ngeri timhaka leti ta vugevenga hi rilaka hi toho Afrika-Dzonga mi vona ongeti hikuva ku ri na ntshamo wa mixaka lowu wu nga hetelela wu hi pfuna ku ololoxake kumbe hala ka maphorisa ko va swikoweto kumbe swikombiso kambe swivangelo a hi swona swi nga hala maphoriseni swivangelo swi le ka lava va endlaka milawu hi fike njhani ka ku munhu a za yiva nhundzu ya 1.5 million ya Eskom a lava ku famba na yona a endla yini yona a ti pfulela xi-Eskomani xa yena hi le tlhelo a hi mutwaneni 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM wo sungula hi loyi inhleka botsetse papa mi pfukile hi le vatomi hi ngovo hi pfukile I can't xikulukumba hi ndhuma ende vonelo ra mingiseri i vonelo ra mingiseri ku nga ri rona ra Munghana Lonene kumbe muhaxi hambi ku ri SABC botsetse summit leyi nga kona a Boksburg va nga ku ringeteni ka ku langutisisa ka matirhelo ya xiphorisa na vugevenga lebyi nga kona ni vona yi ri summit ya kahle hi ndlela leyiwani loko ku ri na summit hi ndlela leyi va fika va tshama hansi va languta switirhisiwa ti-resources ta xiphorisa va langutana leswi maphorisa matimba lama va nga na wona hi ku ya hi milawu leyi va nga nyikiwa yona hi constitution na police act leti matimba lama va nga na wona va kota ku vona ku ri hi loko hi kha hi tirha swona xiphorisa xi kha xi tirha swona since sweswiwani vutomi byi nga cinca ku nga na thekinoloji na yini hinkwaswo i ncini hi nga swi tisaka ku antswa a xiphoriseni lexi nga endlaka ku ri maphorisa ma kota ku tirha hi ku hetiseka va kota ku fikelela ku hunguta vugevenga hambi ku ri ku khoma lava va endlaka vugevenga so botet loko yi te taniwani summit leyiwani va ta tshama hansi va swi langutisisa va ta na nhlamulo namuntlha because va ta va kha va heta nitwe va fomela ti-commission ti kota ku nyika ti-report loko ti-commission letiya ti ya nyika ti-report hi ku ya hi leswi va nga ta va yimise xiswona crime state ya la South Africa already va hi nyikini ha yi tiva ende na ti-province na tona ti nyikini ha ti tiva so lexi nga kona sweswiwani i ku langutisisa ku ri loko ti-crime state ti yime so i ncini xi nga endliwaka ku empowera xiphorisa ku xi kota ku tirha hi matimba hi fanele hi thola kumbe hi fanele hi xava timovha or hi xava tikhompyuta or hi vekela tikhamere swo fana sweswiya i swilo leswi va fanelaka va swi langutisisa ivi botpet xin'wanyana lexi nga kona maphorisa ma hina botpet loko hi la ta dilana na vugevenga straight hi nga ze hi la ta tumbela hi xihlahla maphorisa ma hina na wona a ma sukeli ku tirha na swigevenga xo sungula ende na vanhu lavakulukumba a xiphoriseni a va sukeli ku protecta swigevenga ivi loko hi huma kwalano maphorisa ma tirha hi ku tiyimisela ma khoma vanhu lava va nga onha a hi tlheleleni kwalaho ka swihehlo sweswo mi taku na swo swa ku a va tshike ku tirha na swigevenga kumbe a va tshike ku protecta swigevenga mi te njhani mi fike njhani kwalaho ka ku huma video yin'wana botset ka TikTok na le ka Facebook yi trenda phorisa ri khome xibamu R5 lo ri yi buka R5 ya ri mbala na uniform na reflect na bulletproof ri yimisa movha ya ma security ma vona xigevenga xi ka xi phenta phorisa i nga swo phenta mkhegula mdendeni xi tekela mihiselo ya xibamu va tlhela va teka na movha swi mi komba leswo botset na maphorisa lama already se ma nga swigevenga ivi loko mo yingisela statement xa Mkhwanazi a KZN a ku ri loko mi ze mi twa ku mina va lava ku ni investigator is because of investigation leyi nga ku yindleni sweswiwani yi nga hetelela yi khumba na van'wanyana lava nga ka swiyimo swa le henhla a xiphoriseni kumbe aka politiki se ma yi vona ku ri yi ya kwini kwalani mhaka ya vugevenga ivi sweswiwani hi famba hi ya mahlweni
loko maphorisa ma kha ma tirha hi ku tiyimisela ma khoma swigevenga swi ya a tikhoto swi ya a tijele judiciary ya hina yona na yona yi fanele yi playa role ya yona yi nga tiloyara ta hina mi nga ri vanhu ku na lava va ku tiyimela va hola hikuva va kha va defenda xigevenga so loko va hola hikuva va kha va defenda xigevenga va boheka ku xi defenda hi tindlela hinkwato va kota ku hetelela va kote ku hola hi laha swin'wana swi nga fika swi onhaka kona kwalani because swigevenga okay va n'wi kume kahle munhu loyiwani va n'wi kumela swibamu endzeni ka yindlu ende ku kumeka na tinhundzu to yiva hi hina lava ya yisiwa a khoto mi fika mi vulavula mi tengisiwa mi khe mi vutisa swivutiso swin'wanyana ku a ku ri nkarhi muni i swi tivise ku yini mara swibamu swi kumekini na swo yiviwa swi kumekini na munhu i kumekini ma sisa ku ri na system ya hina or na wena a wu tshamisekangi mo ni yi veka swibotset loko ni la ta nyika van'wana nkarhi a South Africa nawu wu tirha ka swisiwana aka vanhu lava nga na mali nawu a wu tirhi hi ku hetiseka ukombotset Nemetwili bot, nemetwili. Keseli bot amena 0860002543 nangona kwa Africa wabula ile ka Munghana Lonene FM hekutisela wona tweak sukale na studio 2A Apollo kwana un'wana mingiseri hello enhleka Rapete pokena mjane epfokele papa okay rapete na maphorisa la tikweni kuna a hi ri kwana ri kun'wani a hi lahla un'wanyani mati n'hweti leti nga hindza letiwa la Mamelodi la lava maboko haram mze msizwa musilo swa maboko haram va kuna maboko haram yini a hi lahla vanhu a hi lahla hi munhu yaloye a ku tlanga xibamu la rapete a ku tlanga xibamu na second jambo yo hosi mara kwa na phorisa na rin'we ri nge ze ri ta kumbe na un'we munhu a nga khomiwa se la tikweni laha na maphorisa afika loko kambe hoka hi nga ri na maphorisa kumbe hoka hi nga ri na nawu okay ya ngo ha ri na nawu mara nawu maphorisa ka ha ri hava ka ha ri hava munhu ni mi byela ku ni hete vhiki ni fonela hi un'wana wa ti-Hawks a ni vutisa ku vanhu lava u ri na vona vo mani ni ku a ni va tivi me vanhu lava i va tiva ku wa va tiva wena wa ni tiva misa leyi wa va tiva van'wana va kona mara lexi a xi lava laha ku ri yina ku tirha nchumu sweswi wa prapet ni nga mi vutisa xin'we la a ndhawu yo fana na Mamelodi midina ri ku twa va ku na strike ya Mamelodi a ka ha ri na strike mhaka ku yini va chava va hisa lava va maboko haram va va byelini ku loko mo strike hi mi dlele why va nga chava maphorisa va chava maboko haram va chava vanhu so maswaka la tikweni a ka ha ri na maphorisa mara loko u ve va chava vanhu phela swi vula ku se hi le ka banana ms hi sweswo se ku inani ku ri se va hisela maboko haram lava loko vo vulavula xilo va fambisa ku tiko a Mamelodi va fambisa ku swilo hinkwaswo hi va kolektaku mali makuleni loko vo mati ku hava va swi tiva ku va faneleke va ta deliver matitilori ta vona ma vo se a ka ha ri na maphorisa a ka ha ri na nchumu ndzi ni n'wi vutisa hi mhisa luya wa ti-Hawks va nga ni fonela ni n'wi vutisa ku se loko i fonela mina i khe va vona ku vanhu lava va tiva endla yini wena wa i nga ya khoma vona wa va vona musikeni vanhu lava va kha va ba xibamu hi lavaya mara swi tsandzina lava mali ka un'wana na n'wi tiva munghana wa mina na ya ri n'wina a mi lo ndla yini ku ze ku foneriwa n'wina a ku ri mhaka yini a mi lo mangala a mi lo ndla i ni vone laha ka video video liya a yi kha yi trenda se i ni vone kokwalaha a ni vona ku okay lweyi na n'wi tiva na luya un'wana luya wa n'wi tiva mara i fonela mina i lava information ka mina lexi a xi lavaka a nga lavi na n'wi vutisa ni phela a ku ri fana le police station se we wa ti-Hawks le kule le wa maphorisa va nga tanga nkarhi lowa kha ku ba xibamu ne le mangwaveni kha ku ba xibamu wa va nga tanga va tsandzeka kuta va chava mavo enkombo to mina 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku n'wangulo wa wena wu nga va ku ri wihi xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula ekhumenongo 2 minutes ntsena a yi se ba awara ya n'we nangona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ntirho hi le ku vulavuleni hi langute twi ka timhaka ta vugevenga na summit leyi nga koho Boksburg ku nga ntshamo lowu wu nga ta languta matirhelo ya maphorisa ni n'wi twile n'wingiseri loyi a nga sungula ku kombisa kahle timhaka ta ku kumbexani va ta hetelela va vona na ku switirhisiwa leswi va nga na swona swi enerile kumbe a swi enelangi sweswo a hetisela hi ku maphorisa wo tshikani ku sirhelela swigevenga un'wana mingiseri hello nhleka Botpet papa upukile e va tome nga vona papa
Vutomi bya Vatphete liya vugevenga loyi leyi nguvu loko hi vulavula ku yi kalena le mara kha ta ndhawu yin'we n'wana mhaka. Loko ni vula leswiwani ni vula timhaka ta ku ri xo sungula loko ku ri na nandzu i phorisa ku ta maphorisa mambirhi ku ta lava yunifomo ivi ku ta lava va vetelaka ma-CID khale ka vona antile va swi cinci vito sweswi. Se loko va ta lava va CID vona vo hetelela ku ta ivi va ya teka xitatimende xa wena xa ka magistrate. Xikarhi ka magistrata na vuchuchisi na vanhu lava va CID nandzu wu fa kwalaya ku vula ntiyiso. So vugevenga loko hi nga nghena ngopfu ka justice ani a ku nga tirhiwi nchumu ni. Hi ku maphorisa vona va ta ku khoma le mara mundzuku munhu a va a vuyile ma swi vona Vatphete. Problem yi kwalaho xikarhi ka justice na lava va CID na muchuchisi. Mina ndzi fa kwalaya. Se swi vula ku leswi namuntlha ku nga na summit leyi lwisanaka na vugevenga na justice a yi fanele yi ve xiphemu xa ntirho lowu. I ntiyiso ngopfu wolowo wolowo i ntiyiso wo hetelela wa swi vona hi ku ti-case ti fa ka magistrate na le ka muchuchisi na laka a nga khoma case wa CID ma ni twisisa. Ni pfuneni ku twisisa ku loko mi ku ti-case ta fa mi vula yini? Ti-case loko ku ta fa ni vula nandzu ku ya fa wa swi kota ku fika u ripota nandzu ane vo tala mi kuma ku loko a ripota nandzu mina mzamani a ni yangi xikolweni ku hlaya ku vona ku tsarisa ku yini laha mi tsala xitatimende yena a kha a tsala leswi nga ta fika swi humesa mubohi wale hikuva ku ri na swin'wanyana ma ni twisisa hi swona ni vulaka swona hi ku loko mina vagabo kulukumba loyi hi wu vonile a khandla leswi na leswi na leswi loko se hi ya ka tsalatsala ku a hi vonangi nchumu. Swo sweswo loko mi fika le ka magistrate muchuchisi ka hla membe lowu a hingisela ka magistrate a ku no go to discharge hi mhaka swi nga tsariwa luya ma vona yi fa kwalaho minandzu leswaku ku loko ku nga nghena justice a swi nga lungi swilo kumbe na kahlekahle loko ku tirhela ngopfu vo lavana ma vona lava khomaka ti-case lava va CID lavona hi vona the most dangerous lava va kotaka ku ri munhu a chuchisiwa nkarhi wihi na wihi. Swi vula ku fanele ku ndeka yini hi ku loko ku ve swa tiveka ku xiphiqo xi laha hikokwalaho ka yini maphorisa va nga tsali xitatimende ivi va ku va va tlhela ku va xi hundzisa hi ndlela yaleyo. Kwalaho hi nga swi tivi tanihiloko nga tivi mavoni yaleyo hi n'wana u fanele ku endlisa swona ku wena i nga tata siku ro sungula kwala ka sini yaleyo swo ku le ka sini a ku vi wena u tsalaku u vhela u vhela u famba na xona ntixa ka magistrate hi yona a yi ta va ri kahle yaleyo. Hi ku lava yunifomo lavanhu va tsutsumisa swigevenga va swi bamu na swihloka va kha va khoma luya wa CID na fika a tala swona swona fika le guilt and discharge i chayile. Meri va ta njhani? Achawu keriketsini. Meri va tsutsuma hupiwa swihloka swibamu na hinkwaswo va kha va fela sopo. Swi tsundzuxa filimi yin'wana nga tshama ni yi vona malembe ndzhaku ya Delta Force 2 ne va ku ri mama va kaka va khoma nkulukumba loyi a ka xihahampfhuka va wa hi ti-parachute ku ndlela ku at least a ya court ivi loko va fika va n'wi nyika bail ivi va ku we risk our life for nothing. Un'wana mingiseri loyi ni hleka bota mina mpfukele uvukile njhani? Pfukele bota emakatiko la lexi la vula ka vugevenga lebyi a ni swi twisisi ku loko mi ku mi la vulavula hi vugevenga mi vula yini hi ku hina leswi hi vulavulaka hi hi vulavula hi ku na summit leyi nge yi languta timhaka ta vugevenga se xivutiso ku nga ku mi vona onge yi ta hi pfuna na hi laha hi nga ko a hi vulavuli hi vugevenga n'we mi nge mi la ku vulavula vugevenga kahle mi la ku kandziya kwe ya swi la ku yini mara n'wana mi twe nga ri ho ta ku vulavuleni ku hala vuhehli ku na vugevenga ngopfu hi voti no hi nge endli nongonoko hi ndla sweswo makwawo ni khensini nkarhi wa n'wina voti inkomo hi nge endli nongonoko hi ku hala va tsemela tintambu hala sweswo hina laha hi nga ko hi ri ku na summit hi ku ya hi n'we summit leyi loko yi te tani yi ta pfuna ke mi n'wi twile i sungurile a nga va mabulandlela a kombisa ku yi ta va pfuna hi leswi na leswi na leswi na leswi hi laha hi lavaka koho sweswo hi anamisa miehleketo hi kandziya kwalano mingisero wa mina.
xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Ela nga kona mingiselo mgana lona FM makomba ndlela veri patu leri ya ID ni rhumeriwile a Matiko Afrika wa vulavula na imani mbyera ku veri yini veri patu leri ya ID swi nga ha pfuleku ke xitwe ku na ku hlaya. Okay, veri patu leri ya ID 3648 lera ka Mahonisi. Se swi nga leswi va ta vulavula va ta kamba na va ka Malamulele Coast Center ku kwendeka yini hi rona patu leri hikokwalaho ka yini nga ri ku khuleriweni. Se mi nga vona magaliyoni ya ri ku tirheni hi ndlela leya D 3648 un'wana wa valava va tirhanaka na swona leswi ha ti chansara ka Afrika va vulavula ku ha ti chansara vo ti nghenela njhe va hayi ka Afrika va vulavula vanhu va ko va kha va swi tiva ku endleka yini. A hi amukeleni n'wana mingiserelo nhlekani a nga ha ri kona mingiserelo ya 0860 002543 kumbexani chansara na yena laha ku nga famba. A hi amukeleni loyi nhlekani. Buthat njani? Buto mina pfukile n'wina minjhani? Okay, mbona na Matanzima la kama donsi. Mi van'we na va Kaizer. Ya Kedi Matanzima. Swi vula ku ma thetsa n'wina thetsa ndivi. So va mina leswi na swi na Buthat nawu ka thela hava nawu la South Africa lava. Just because vo magistrate ka thela swilo swo helela ka xigevenga xi nga khometeriwa hinkwaswo mara ka magistrate xigevenga va xi tiva halaya a va xi tivi xigevenga. Kambe na mitwa kambe loko mi vuya nawu xiphiqo i ku sweswiwani ni vulavula ku na summit loko ri na summit yi ta hi pfuna na yi nge hi pfuni tsandza hi mhaka yini yi nge hi pfuni nchumu lero antisisi kahle anti ku dizi mali siku leriwani vatirhi va hina va rhandza ku hola va tlhela va kuma mali yo ka yi nga ri ya muholo leswi kahataka xexo. Hi leswiya munhu fana va na miholo mimbirhi. Hi swo xikarhi ta swo swi kwalaho ni byele namuntlha ni teka mahungu man'wana hambi va vulavula hi wun'wana hambi we le Ongola va nga to kume bail out ya 15,000 va nga teka bail va nyika munhu we le Ongola va nga tlhela va n'wi lava va nga ha n'wi kumi. Va ta n'wi kuma nini ku na ti-extradition treat leti nga ta tekiwa ta ku va ku vulavurisaniwa ku hayi n'wina ve le Angola loko ku na munhu a nga tsutsuma milandzu ya yena hala Afrika-Dzonga u ta famba swi ta helela moyeni va fambetele va le handle kwalaho a va le kumekeni swi ta hela ku hava u nga teki munhu u nga n'wi tivi n'wi nyika bail. Se a ku fanele ku endleka yini laha hi ku vona ka n'wina hi ku hina xiphiqo ku le ku vulavuriwa hi timhaka ta un'wana na un'wana ri laha hi vugevenga se xiphiqo i ku kumbe mhaka i ku a hi fanele hi sungula kwihi kumbe a ku fanele ku endliwa yini. Mata sweswiwani swi karhi ta va ri mfumo a wa ha ri na mali ende swigevenga leswi nga talisa swona le ndweni le se va zama ku la ku swi humesa va ku va swi pfuxela hala handle ku a ka ha ri na swakudya swa swona a swi talangi swakudya swa swona hi Buthat. Mi vula yini loko ku swakudya swa swona swa a swi talangi khale va ha kutereka va kha va ku hi kumi swakudya swa kahle kahlekahle va ha dyi swona leswi va dyisa swona. Swakudya swo hambana masiku lama ku langutiwe madyelo nxaxamelo wa swakudya ku yimise ku yini ku ta fambisa ku yini a hi mhaka ku swa kala kumbe na hemba se Zandi kambe hambiswiritano n'wina mi vona ongeti vanhu va le ku humesiweni va humesiwa se va ta vuya va tani ta vugevenga futhi hale handle. Ngopfu hi yeleyo oro ku byeleni wa ku famba mfundhisi va fambile mfundhisi mporo a va onhini swi ngopfu a hi swi tiva ku va onhini a va ri suspect mara a va ri kahlekahle va le nyikiwa ku famba kaya wena va le nyikiwa ku famba kaya swi herisa wena vatswari lava nga onheriwa vana lahawani va le timbili va teve va byela mali hi ku nawu wu na mani nawu ku ha nawu. Ni mi twini. Matanzima aka Madonsi Buthat. Inkomo baka Matanzima aka Madonsi. Inhlano thina ta iseba awara yangwe mangu msaba na Mishu Justice Mashimzi akesa sunele kuyi. Ni bona mama bavumbi bata mashele baka phala vura 37. Mina la tikuri ngwina kwala phala vuro 37. La ni ku na mpfula ku
ku humela ti-jesi tin'wana hi sitshavi ti vona hina la hi ku hi ti vona vutla n'wina mi le ka 37 mi le ka tiko rihi hayi amukeleni loyi i hleka second butet buto mina minjhani ukule mjani hi pfukile khensa swinene mi bela riqingho buto mina mi ri yini mi nga hlekiwa ka tiko wa Phalaborwa butet hi leswi Xikwembu xi nga nyika swona a va ni khomeli a no va teka no hlavala ni vona lava ka komisa vaxeni va ku 37 laha ni nga kona yi le ka 16 ku na mpfula swa humelela butet inkombo timirini n'we thanks butet ni kombela ku khoma leyana xiphoriseni butet ya butet tiko ra hina ri lungiseri lwa a nga hlamula hi le ya ma CID ku ri vona va khoma ka ti-case butet hi kona laha swilo swi onhaka kona butet hikuva yi sa lava i ku ri ku khomiwa ka munhu ka vona i ku generate mali loko va kume information va teka information ya right va tsala information ya wrong va teka information ya right va ya nyika tiloyara ta the victim loko va ya nghena court va yisa lava va ri right because always it's about money loko yiwa ti-court butet ni vula leswi butet ni na vona muyisanyana un'wanyani butet va khomiwile leswo yiva tintambu va yisa lava ku ri case ta vona ti huma va hetelela va huma njhani mara hi lava va hlampfa vo hlamala vanhu hi va vona mara va khomiwe hi nkarhi hi va vona na nhlikani a ni vanhu va kuma bail kasi va kumi bail mara butet hi vula ku loko munhu a nyikiwe bail mara loko sweswi mi kumiwe mi kha mi tsema tintambu ta Eskom bail ya n'wina yi fanele yi va bail ya ku loko se mi ya tlhelela account a yi expect ku ri n'we hi nga mi vona handle mundzuku mi fanele mi ya tirhela xigwevo xa n'wina i swilo leswi hi nga swi vona se mi vona hi ku ya hi n'wehe ku hi swo swiphiqo leswi hi nga langutana na swona swinene butet loko mfumo wa hina a wu va wu ri la ka munghana lonene butet maybe a va ta hetla va hi twa hi swirilo swa hina hi kombisa ku a hi navela ku nga endliwa xo karhi ni xo karhi a xiphoriseni butet loko i nghena kona u ve i swi tiva ku hina extra salary handle ka leya government i mentality wa xiphorisa butet ene ku na loyi a nga swi cincaka na metweli baba yo va na phorisa rin'we na South Africa as a whole ku nga Mkhwanazi a nga tiyimisela ku tirhela vanhu butet kambe a ni ngo na yena verile ka ku lavisisiweni se swi vula ku na yi le hansi ka xungeto kambe a mi swi ri tani khensile botame inkomo man'wani maphorisa va tirha ku hi teka ku na un'wana hi nga bula na yena lawa CID a nga kuma na sagwadi a hi swona a nga ka maphorisa ka malamulela se a hi hinkwavo va tirhelaka non'wini a hi amukeleni n'wana muyingiseri loyi nhlekani nhlekani khalanga minjhani buto wa mina hi pfukile n'wina minjhani papa hi pfukile hi ta va xi tala vito inkomo khalanga na swi vona na ku i nga ri na nkarhi wa ko se wu tsutsumini timinete ta ko se ti ya ku hala ka mahungu I think issue ya summit yi nga pfuna khalanga loko yo va yi karhi yi khomiwa ku katsa marhavi hinkwawo manawu because sweswi ku va na summit ya maphorisa ne and then loko ku ri summit ya maphorisa va ta vulavula swa vona tanihi maphorisa na ti-challenges leti va nga na tona ka lava nga le henhla ka vona kambe loko hi languta timhaka ta layeni ya timhaka ta nawu maphorisa va khoma vahlekiteleriwa ivi va teka vanhu lava va fanele va ya tikhoto la va ya ku va dilana na maloyara ene mi ta twisisa kahle ku ri le a tikhoto tijaji na maloyara i vanhu lava nga endla timhaka ta nawu maphorisa ko va swilo swa ku ri vona va trainiwile va fanele va kota ku khoma vanhu va teka statement and then swi helela kwalano so I think loko ku ve summit leti a to va yi endliwa yi katsa marhavi lama hinkwawo manawu yi katsa na vona va tijaji ku ri loko va tshama na maphorisa va kota ku twisisa ku okay hina tanihi maphorisa hina hi khoma vanhu mundzuku hi vona vanhu lava se va humile or ti-case tin'wanyana a ti koti ku ya mahlweni hi mhaka ku pfumaleka ka vumbhoni so ku at least ka marhavi lama ya nawu va kota ku ri va pfunana ku ri no
n'wina leswi swi endlaku ku ri no loko vanhu lavawani va khomiwile and then va fika hala hi fika hi va chucha hikuva ku na vumbhoni lebyi nga helela gap leyi nga kona hi leyi so va kota ku pfunana ka sweswo I think a yi ta kota ku hi pfuna na ku yisa mahlweni tanihi tiko. na mitwa leswi mi vulavulaka hi xiswona kambe xivutiso ku ta va ku loko se ku ve a endliwangi yi va katsa ku nga va ku ri yini xi nga hi fikisa kwalani hi ku vona ka n'wina? I think what issue ya timhaka ta ku ri i timhaka ta ti-department ku ri va ri hala ku na maphorisa hala ku na yini kambe mehe leswi a ni hlamusela swona switsundzuxo a ku ta va timhaka ta ku ri ko hala ka maphorisa na hala ka ti-judge loko ni va tsametile a ku ve na ku tirhisana because i marhavi ya nawu hinkwawo walawo ene hi lama ma tirhisanaka so at least loko vo kota ku tirhisana and then a hi ta kota ku hunguta swo tala na ku ri ku ti-case ti nga koti ku ya mahlweni tin'wanyana ti va ti humesiwa. Inkomu Khalanga. Kheseli bota wa mina Misho Justice Mashindzilo ina mahungu ya misava ya awara yan'we nhlekani. Xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Awa hi thile budget ya ministara mara lexi vavaka i ku budget leyi a ya hina swisiwana bupete ya vanhu va ku fuma loko mo yi languta kahle ka xilo lexi nga ni vava hinkwaswo ka budget ka swilo leswi nga swi vulavula hinkwaswo lexi nga ni karhata ngopfu i ku va ya tshama va vulavula ku va va lunghisa budget leyi va nga yi ona siku leriya va nga hi wexitela mali va nga endli nchumu swantswa loko va ya vuya va thuse 20 rand ya vakhalabye na vakhegula because minister u vurile ku ye ka last budget ava budgeteli 150 per month leya a yi ngeterile but sweswiwa va vonenga ku swantswa ka swilo hinkwaswo va vuya va va susele 20 rand a ku nga ri na kun'wanyani lava fanele va ya va lunghisa kona ku va swilo swa vona swi tshamiseka ku va leswi va swi lavisaka swona vona vona nga ku 20 rand leya ya ku va va tekela vakhalabye na vakhegula i xilo lexi nga ta endla budget ya vona yi tshamiseka yi va right. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Hele ka Munghana Lonene FM komba ndlela kuna lava va the South African Policing Union SAPU vangeri va lava ku angula ka ntshamo lowu nge le ku yeni mahlweni a Gauteng mi ta tsundzuka ku kuna nhlengeletano va 2025 National Policing Summit leyi nga sungula le a Boksburg leyi vengeri ku le ku langutweni ka timhaka to hambanahambana ta matirhele ya maphorisa summit leyi nga ta va yi ri na masiku manharhu a hi amukeleni va SAPU hi kuma tatana Lesiba Thobagale ku nga mbulavuleri. Tatana Thobagale, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Afternoon and greetings to your listeners. Thank you for having us. You will forgive us for disturbing you. I understand you were having my inya there at the summit. Maybe to give us a background of this very summit, since the beginning yesterday, what have you learned as SAPU? And maybe before you even go there, let's start from your reaction on the enactment of this summit. Mahinya tololo, they are not there. We are here to work, but to clearly reflect, I mean, the summit, it really encapsulates looking at the status of policing as we speak, to say what are the shortcomings, indeed, what is it that the police are faced with, the high crime levels that we are faced in the country. So those are the concerns to say, how then do we deal with it? And looking into the current challenges, which from our position as an organization, there's a challenge in terms of resourcing the police from the human capital going into the physical resources, and also looking into the issue of police killings. Police killings remain to be a problem, and even the head of the Hawks agreed with us, General Levere, mentioning that the issue of police killings remain to be a problem, as we see that as much as the 10,000 can come and try to resource the police in terms of the human capital, but we still have members that get to be killed. And also touching on the issue of the morale. The morale is important, the morale of the police, to say the issues of promotions is affecting the morale of the police, because it's unjustified for one to have to sit in one rank for around
14 years without being promoted. I mean, that on its own, it surely would take an effect to the morale of the police. So those are some of the issues that us, from our perspective as an organization, is that the summit should come up with solutions to those, and also looking into further to say, how then do we collaborate with everyone in order to fight against crime? As an organization, we believe in collaboration. Yesterday, when the president was making his keynote address, he touched on the issue of collaboration with the traditional leaders, with faith-based leaders and everyone, because the police alone cannot be able to really do. But also touching on the issue of austerity, because austerity, it really affects in terms of the output of the police, in terms of resourcing and the use of technology. I mean, we are living in the fourth industrial revolution if we haven't yet crossed into the fifth revolution, to say that we had the minister touching on the e-docket, which would really assist. I mean, imagine if a police van coming to your house already to record, to come and open a case docket, and that gets to be done, I mean, within a system that is there in the car. Immediately that docket, whatever it gets to be typed there, it gets to be filled into that device. It already gets to be stored, I mean, somewhere within a server, and it gets easy to access without taking the literal dockets and so on. So those are the type of the issues that form part of the deliberations, and we support this summit as SAPU. I mean, we've been calling for it for the longest time, and when the minister spoke about it, we were comforted immediately after his appointment. And our main concern is that it should not be a talk show, because it doesn't help that we hold such summits. It gets to be opened by the president of the country, and then later on, whatever documents that comes out there becomes a talk show. They collect dust. That is not what we want to see, and we continue to reiterate that position in the summit. And as we proceed with the summit, and at the conclusion, we will be looking at the resolutions that will be taken. And our main issue to monitor is that time frames should be attached to everything, so that it doesn't become a talk show. So we can sit and monitor and evaluate how far we are. And maybe let's try and zoom in on each of some of the items that you've shared with us now. The issue of resources, for example. How dire is the situation? Are police under-resourced in terms of capital and or resources as well, or infrastructure? What is the status now? It's on every front. I mean, DPCI in Polokwane, as we speak, they don't have a conducive office that is habitable for them. The office that is there is inhabitable. So as we speak of resources, start from the office spaces for them where they're supposed to work. I know we have challenges. I mean, we have a building that is closed here, National Office in Telkom Towers. That millions and millions of rent were spent to buy that building, but it cannot work because it doesn't comply with the safety standards. And coming into the human capital as well, I mean, we've got lesser police officers. If you look at our population, that is ever growing. We are above 63 million. Those who are accounted for, as we know, there are others who are not even accounted for in the country. So it really tells you that our population is more than the 63 million that was declared by State SA, but we have less than 183,000 police officers, and amongst that you take out the 32,000 of those who are doing the support responsibility, the support function to the police. So it really tells you that when you look at the population vis-a-vis the police, that is indeed a problem. And coming to physical resources, I mean, there are stations that don't have police stations, they don't have vans. When members of society, they are calling there, okay, the van is not there. All those types of issues, even for the police, they themselves to be able to do the work, to render the important, essential service delivery to our communities. Some are even pointing fingers at policemen and women to say, but in some of the challenges that you've just shared with us now, they are to be blamed in terms of how they manage resources, as in police vehicles and what is your take on that? And the other issue as well is the issue of them being accused of working with criminals.
The issue, I don't know the blame coming from what front. Remember the police cars, they work 24/7 because the job of the police, it is an essential service on its own. So it runs 24/7. So if one shift comes in, and when day shift comes in, night shift will come, and then they will use the very same vehicles, meaning that the vehicles in terms of the standards, then they would not last for the longest time. They need maintenance within a specific period, then they also need to be replaced. But that is not happening optimally. I don't know what blame is being shifted to the members because they really have to attend to different types of crime scenes. They have to chase criminals. They must use vehicles that are indeed matching up with those of criminals as well. And they really do need those vehicles that are quite suited for that. Yes, there are some elements, bad elements, and we always make this example to say if you buy a bag of potatoes, you find 2 or 3 being rotten, you don't throw the whole bag of potatoes, or you don't throw the baby with the bathtub. The reality remains to be that majority of our members are doing what is expected. It is just only those few bad elements that happen to taint the reputation of the police. And we are asking and we are begging with the community to say we should not use the blanket approach when it comes to some being involved in criminal activities. We must appreciate the police officers or our law enforcement officers who are doing what is expected of them. Now, as we conclude, as unions, were you given platforms to voice your concerns and or to participate in commissions? And if yes, where were you at SAPU? I mean, definitely we are here. In the opening session that we were doing yesterday, we were given, for us to really give a message of support, and we are today we are participating in different types of our delegation is scattered around different types of commissions, where ultimately then tomorrow we would be coming by to go into the plenary to really look on how the presentations are done and move forward. I mean, we're a stakeholder. There is no way we can be invited and not come and really participate. And we are also going to do a presentation again in the plenary as well. That comes from a perspective from SAPU, except our own participation in the commission. So we are also going to do a very progressive presentation because we want to fight. We really want to see the fight against crime, the police winning on it, and also we also look at the conditions of service that are affecting our members. Because if you have happy workers, then it means you will have quite a good production. So we are participating as we welcome this initiative, and indeed we are giving it our all with the SAPU delegation that is here at the summit as we speak. Hi. Ntate Tobagale re leboile le ka no boela kwa mainyainyeng. We'll see what the summit brings. Otherwise, thank you very much for your time. Much appreciated. Thank you. Enkomo. So mingisa nomgana lona FM bala ba bulana bona tatana Lesiba Tobagale mbulabuleri wa SAPU aka bulana bona la baka ba yini ka xifaniso xa hila swilo swi famba ka ko ngopfu loko ka ku langutiwe matshamele ya timhaka ethlelweni ra ku lwisana na vugevenga hi ndlela yoyoleyo. Nakona ku Africa wa vulavula ka mgana lona na FM akomba ndlela a hi tu wena ku n'wangulo wa wena hi wi eka mhaka leyi hi bulaka ha yona. Kambe sweswo hinkwaswo mingiselome ni pfumeleli ni sungula ni hunda hela. Sweswo mingiselo mgana lona FM 24 minutes ntsena ku pela ora ya 14. A hi twaneni n'we minga ta mativa ku mhaka yin'wana leyi un'wana mingiselo a kha ku na yo kumixani hi nga kuma nkarhi hi vulavula hi yo a ni tivi ku mi le ka xiyimo xa kahle ke xa ku va hi nga vulavula hi yona tanihi rixaka ke. Kambe loko ku fananisiwa vanhu lavakulukumba hi nkarhi lowu wa sweswi na nkarhi lowa wa khale, veri ku na swin'wana tanihi tiko a hi le ku sendeni kahle. Ku na vanhu lava sweswiwani loko wo vona vakhegula va kha va tereka matsundzuka nkama lowa vakhegula va kha ku ciciwa leswiya swa KRN2 ya Eskom. Loko va interviewiwa va vulavula hi timhaka tin'we ta ku ani nwangi maphilisi. Xana ku nga va ku ri yini lexi nga le ku endlekeni loko vanhu va ha ri vantshwa
lexi xi fikaka ku minkarhi hinkwayo loko se va khalabya kumbe va vakhegula va fanele va kha va hanya hi maphilisi. Se n'wana ka ku ni vutisa ku a swi koteki ku hi nga vulavula hi swona na ku va ta vulavula na sweswi loko wo vitana vakhegula va hlengeletana kumbexana ku cinciwa makhadi ya SASSA ya suka ka ra xitshopani ra ka ntima ra Post Bank, loko wa vutisa ku hina hi tela na maphilisi van'wana hi ti hanyela hi maphilisi njhani? Ku endleka yini? A ku na leswi nga endliwaka ku munhu a khalabya kumbe vakhegula kha nga ti hanyeli hi maphilisi? Ku hava. Loko mi ri koho mi lava ku hi pfuna na hi sweswo a hi buleni na timhaka ta hi bulaka hi toho ta maphorisa na vugevenga, kambe ta ri teka riqingho rero hi bula hi swona endzhaku ka loko hi vuye mahungu ya misava ya nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 ya hafu ku pela awara ya 1. Sweswi hi tlhelela laha. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Summit leyi a yi vuli nchumu laha tikweni ko va ku ri swimithinana ni nge swi hlayi ku ri swi vula nchumu hi mhaka ku mayitsundzuka show leyi ya siza ku thola loko Xolani hamba kuma lava ti-drug dealer a va khoma va heta kuma tin'wanyana hamba ti ri timiliyoni tingani se va sungula ku khoma ye va n'wi yisa tikhoto hi ku ri laha tikweni ku endle xilo xa kahle a wu laviwi, a ku laviwi swilo swa straight hi ku ri se swo vhe swi tikomba ku ri lava nga hi rhangela hi vo va xavisaka swidzidziharisi leswi yi vava ngopfu mhaka ya tiko leri Buttpet. Me tiko leri ni karharisile i xikalavito kwala Zangoma. Buttpet na muhumelerisi Nhlekani, a summit leyi nga ko yi nga pfuna ngopfu loko vo yi cincela e police service yi va police law enforcement. Emaphoyisa ma hambana na ku tirha na swigevenga, va tlhela va make sure ku va na tikhamera mo special la ka ti-hotspot la crime yi endlekaka kona, ku va na tikhamera, ku va na ti-drone. I swilo leswi swi nga pfunaka sweswo ku maphoyisa ya hina ma kota ku tirha. Va faka tikhamera like lava va le matikweni ya le handle vo USA yi na khamera la ka chest webbing ya yena yi kota ku recorda everything lexi loko a ri on duty. So I think swo swi nga pfunaka emaphoyisa ya hina ma kota ku tirha. Inkomu Buttpet. Nhlekani Khalanga na muhumelerisi, ma tiva Buttpet summit leyi mi nge yi le khomiweni kwahalano Johannesburg yi khome hi swigevenga. So vugevenga bya kona byi ta hela njhani ku ri ku vanhu lava fanele va herisa vugevenga hi vo swigevenga? A ku na vugevenga byi nga ta hela byi to nyanya la South Africa. La South Africa munhu un'wana na un'wana wo ti endlela hi ku rhandza, a ku na nawu la South Africa. Inkomu. Bukini njhani Buttpet? Loko va control-wa na swigevenga leswi nga ndzeni ka ti-prisoner hi nge pfuki lunghini. Voho vanhu lava va nga ka summit namuntlha hi voho va dyaku na swigevenga leswi nga ti-prison. A va faki signal jam hi ta kota ku swi vona ku a va hala ku dya na swigevenga. Xigevenga loko xi ri xigevenga a xi na access xo pa xifoni nsati xi kahle jele xi dya kahle njhani. Xigevenga xi treat-iwe xi tikomba ku vugevenga byi ta hungutana, xi nga vi na access, xi nga vi na TV, xi nga vi na foni, na nkarhi xi nga vi na wona. Ri ze ri pela xi nga swi tivangi, xi dya swa nyuku wa xona. Hluphekisiwa hina la handle lawa ta ku yini aze cana tivhoti van'wana. Avuxeni Buttpet, Mhlangana Silver Stevens Ndlandlama. Timhaka ta ti-summit ti ta famba loko so la nga ha ri na mhaka yo Justice Department ku hava la yi feature kona loko karhi ku endliwa swa tihlayohlayo ta vugevenga. A ku na synergy ka tindawulo leti lwisanaka na swa vukhamba, ya xiphorisa, ya swa makhotso, ti-social worker na vona va justice. A ku na ku hlangana kahle, se loko vo ringeta ku va na ku hlangana ni hlengeta ku swi nga pfuna tiko hikuva va kha va kota ku kuma
xifaniso xo swa vukhamba swi va swi yime njhani ma twisisa so loko ku humesiwa tinhlayo ta vugevenga ni va xiphorisa ntsena va nyika ku tinhlayo teto ti-department letin'wana ku hava laha ti nghena kona so loko ku va na that synergy I think swilo swi nga antswa ku ya mahlweni inkomu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi sweswo mingisero mugara lona FM ya hafu kupela wara ya 13 khenseri swinene n'wina mi nga kota ku tisa n'wangulo walowo ni pfuneni ku lava dokodela Jan Nkuna ni pfuneni ku lava vona loko mina nomboro ya vona ni rhumeleni hi lava ni tshemba ku loko no kota ku vulavula na vona va nga hi pfuna ku hi hlamuselela kahle rixaka ku kahle ku nga va ku ri na yini lexi ndlaku loko sweswi ko va na swin'wana swi helaku mirini ka vanhu swi ndlaku vo fanele va kuma maphilisi kumbe ku na swin'wana leswi vanhu va nga swi ndlaku ku papalata xiyimo xa muxaka wolowo ke hi ku vanhu vo tala va le maphilisini kambe hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta emisekuini mixo palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hela nga ko mingisero mugana lona FM 0860002543 tanana leti nga mihleketweni ya wena hi twa hi kota ku vulavula hi toho mina na wena kwalo nga ningisela or ko eka nhlekani lowu swi na mhaka ku ningisela ri movheni kumbe ningisela lo tshama kaya kumbe ningisela ri xibazanini kumbe ningisela mi kha mi nga hlamulana va langa kwala tlhelo ka wena a swi na mhaka ntsena ni ku yingisela Afrika wa vulavula khensa swinene a hi amukeleni lava hi twa ku va angu lava ku yini nhleka a hi butete njhani hi pfukini minjhani ve leswi ka sundana hi pfukile mana mani a khensa a South Africa vanhu vo tala hi le ku mixeni kasi ku na nawu ko va ku nga ri na justice and justice a yi le ku tirheni ka ntirho wa yona yi le ku tapreteni ka nawu that's why loko justice yo huma ka ku tapreta i nawu yi endla justice tiko ra hina ri ta famba kahle ngopfu because leswi i langutisaka swona justice i mhaka ya ku xigevenga lexi xi nawu wu ri yini xa pfumeleliwa ku va na ti-right leti na leti va tapreta nawu va humesa va rivala ku vona i justice va fanele va langutisa ku swi lulamile na swa pfuna tiko sweswo na hambi nawu wu kha wu ku ri yini justice yi kona kwalaho na se justice ntirho wa yona sweswi hiyo yi fanele yi cinciwa yi le ku tapreteni ka nawu because ku tapreta nawu swi simple loko mi khome munhu mi nga n'wi khomangi kahle mi n'wi bile hi mpama na yini hi ku nawu wa pfumela na hi ku hayi hi ku se maphorisa a dyohile hi endla ntirho wa hina mara a hi le ku endleni ka justice hi le ku tapreteni ka nawu kambe swi hoxeka kwihi kumbe swi tlhelela kwalaho ka leswi mi nga tshama mi swi vulisa ku loko ndla murhi nga ndli wu baha ngopfu hikuva ku nge ni wena hi ku siku rin'wana hi nga wu lava hi yona yaleyo justice yi fanele yi twisisa ku tiko leri ri huma kwihi se xin'wana na xin'wana loko hi xi langutisa hi nawu as long hi nga tshovi nawu mara hi endla justice swi fanerile na ku loko mulawudzi a rhepe n'wana wa 3 years a huma na ku na justice kwalaho na hambi nawu wu n'wi pfumelela mara i justice na mara loko yo yima ntsena ka ku taprete nawu yi ta n'wi ni humesa hambi vanhu va le ku rileni because justice yi a yi le ku endleni justice yi le ku tapreteni ku ri nawu wa n'wi pfumelela na a South Africa hi yo problem ku na nawu mara vanhu lava vitanaka justice a va le endleni ka justice because a va balance swilo leswimbirhi a va le ku langutiseni ku yes nawu hi lowu wu pfumela leswi mara i justice swilo sweswo na that's why va vitaniwa justice then va ku va kota ku vulavula ku mulawudzi hi ku ya hi nawu mapfumelelo ku mi huma mi ya le mara a swi save justice loko hi swi langutisa loko hi mi khomela ku mi rhepe n'wana wa 4 years that is not justice mara hi nawu swa mi pfumelela se va balansa swilo leswimbirhi mi ta vona swi kha swi tirha se justice yo tshama yi relaxile ntirho wa yena ku tapreta nawu a yi na mhaka ku vanhu va le ku rileni vanhu va le ku teni ka yini munhu hi loyi hi hlangana na yena hi rhwale tintambu ta 40 is it justice loko hi n'wi humesa loko a hi tsemele electrician tinyama ta hina ti bola a ti-fridge na everything n'wina mi n'wi humesa na nawu wa n'wi pfumelela mara n'wina mi ri judge loko mi tshamile is it justice ni ku no hi ku ya ku a hi justice nawu wa ku pfumelela mara mina a ni pfumele ku a swi save justice se hikokwalaho ka yini nawu wu nga cinciwi ke wu kota ku tlhelela kwalani ka ku nawu lowuwani a wu save justice kumbe a wu tisi justice
ya se hiyo summit a yi fanele yi tshamela sweswo ku vanhu va Xikwembu n'wina mi le ku hi vaviseni hina maphorisa loko hi tsutsumisa na swigevenga hi endla swilo hinkwaswo nawu hina hi va hi khomile justice a yi vuyeli ka justice yi balansa between nawu na justice se vo magistrate va hina va endla swa simple is to interpret se loko mi interpret a mi na mhaka ku ti-consequences i yini hala phambili va ta swi vona kwala as long as mina nawu ni pfumelela ku ni endla leswi kasi loko mi za mi vika ka xihundla lexiya xa le henhla a swi kotiwa khale hi vanhu lava mi vulavulaka kona va xintu hi leswiya swo tshama hansi ku mara nawu wa pfumela laha vakhalabye vo ka va nga yangi xikolweni a va kota ku balance justice se sweswi vanhu lava yaku xikolweni sweswi they are there to interpret the law they are not doing justice ene tana mhaka yin'wana valawudzi ya nkoka ngopfu ya ku hi lexi xifaniso xa kahle xexi mi nga nyika xona xa ku n'wana i pfinyiwile i na malembe manharhu hi nawu wa Afrika-Dzonga munhu un'wana na un'wana na lunghelo ra ku kuma beyili ma swi vona kambe loko ku ri na vumbhoni byo karhi kumbexana munhu wa ko kumeka a ri ku ndzeni ka manyala lamawani vumbhoni byi koho a mi fanele mi nga ha tengi timhaka ta ku i fanele kuma beyili kumbe yini hi ku se mi la ku landzelela timhaka ta justice na yes se a hi le ku rheneni ka justice hi mhaka ya ku ti-LLB ta hina a ta ha dyondzisi justice n'wana mhani yi huma ka mahanyele na ku twisisa ku endlisa ku yini yi le ku interpreteni ka nawu se loko mi ya interpreta nawu hi ta tshama hi ri ka conflict because now of course n'wina mi maintaina nawu mara justice it's coming from you loko mi ka mi swi langutisa ku hi lava vanhu va le ku tateni ka lajele va le ku rileni ku munhu yaloye a nga humi hi leswi na leswi hi lebyi vumbhoni se n'wina loko mi tshame laya mi ri no now of course wa pfumela loko mi humesa verdict ma n'wi byela ku wa vona hi ku ya hi nawu a hi fanele hi ku humesa mara a swi save justice leswi se hi mhaka ku mina ni judge sweswi ni endla justice a ni ku pfumeleli ni balance justice na nawu se vana va hina na vanhu hinkwavo va le ku dyondziseni ka ku interpreta nawu hi ta tshama hi ri ka problem ene summit yi fanele ya tshama ku there is something lexi hi xi mesaka hi lava justice a hi lavi ku mi langutisa ntsena ka nawu ntsena ka nawu yes ma langutisi mara balance on these two how many judges leti endlaku sweswo it's a very few loko a ni no mi veka laha xitulwini laya xa omotoso a mi ta mi endle yini a nga huma n'wana mhani a nga se huma yaloyo a ni ta ni n'wi byerile ku yes nawu wa ku pfumelela na vumbhoni lebyi byi tala na vanhu leswi va ku vutisaka but that is not a justice wena tshama ni byela maphorisa na NP famba mi endla ntirho wa n'wina mi ya lavisisa kahle then I'm saving justice nemeteli wala uzinkesini kensile n'wana mhani eko 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ha famba hi sweswi yena ngera kan'we hi vhiki swi herile ta ku vo vhiki leri taka swi kahle a khensa na sweswi mi vuyaku mi hi byela ku hayi kho maendlelo lamo hi wo hi lava ku humele ku hi tirheleni ha khensa khensile swinene a na keni nongonoko lowuwani hawa mina wa hina ma vo mhaka kona se loko wu ri wa hina wu fanele wu hi angarhela hinkwerhu timfanelo xikongomelo ka hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula ka Munghana Lonene FM komba ndlela kha ku xela vona tweet kusuka a studio un'wana yi ri ka mina ra hi Khalanga a hi vulavulela ra kahle Modiba i ku halatela leswi mi vulaka swona mi vula ku la phala vura hi onini a ni nga vuri ku mi onini no vula ku ni le ku languteta maxele ve ri 37 laha ni nga koho ku le ku neni ka mpfula se hi vutisa ku moti ku yi ra njhani wini sweswo ntsena a hi amukeleni n'wana mi yingiseri lo nhlekani chekani Khalanga hina le joni hi ri ka 21 nampundzu yi ni vusiku hinkwabyo mara sweswiwani ku horile ku kahle ku va na mapapa khombo ka phalavura mani phalavura ta twela vusiwana mani xengo xikwembu a xi va hlamuli amen isela mpfula Buthphethe ni la ku zama ku kandziyela nyana leyiwani ya summit leyiwani ya justice mani justice Afrika-Dzonga a ni koti twisisa hi ku hi loko hi rhangeliwe hi vanhu vo ka va nga ri na vuswikoti kumbe nawu wo ka wu nga ri ku tirheni a ni koti ku twisisa mara nawu kona tibuku ni wu pasisiwe na tipalamende Buthphethe sweswi mi nga murhangeri mi nga mutswari loko mo a kaya vana a va vuyi nkarhi wo jina ku ri a ku vi 8 o'clock mara mi nga ri na darata mi nga jaratelangi se mi hleketa ku va nge vuyi na hi tlhelofu swa boha va vuya nkarhi wun'wana na wun'wanyana lowu va lava ku ta vuya hi wona because a mi jaratelangi
ani ava vuya kaya ni swi helela va nghena na le ndlwini loko ni nga jaratela ngi swi ni ta veka xikhiya ni tlhela ni vera va ta ku va gomoza Buthete mi ta va pfulela se ni ta va byela ku a 8 liya yi bini se hi ta tenga 8 liya ku se a ni hlamula leswi ya mi vulaka ku va ta nghena nkarhi va ta vuya nkarhi wun'wana na wun'wana ve nge vuyi nkarhi wun'wana na wun'wana a ni verini a ni hundzanyana koko a ni kombisa ku South Africa yi tele hi vanhu va Africa because of loko hi nga ze hi va na hi nga ze hi va na nkarhi na mhaka leya ku pfalapfariwa ku va nga koti ku ngheniwa hi nawu ha ta va na problem hi ku mfundhisi va nghenini ene va ta vafundhisi lava nghenaka va huma va famba hi vanhu lava taka hi ku famba mara against ngopfu vona mani mhaka leyi ni nga na yo Buthete i ku kahle justice ya Afrika-Dzonga yi dedzini swinene a ku fanele ku vambiwa ntambu leya yi tiya yi ta va ntambu ya mampela yi ta va justice ya mampela sweswiwani Buthete munhu i fika a tekeriwa TV leyi nga ya yena a tekeriwa movha lowu nga wa yena loko a ya a khoto aka court order va nga swilo hinkwaswo mara a tsandzeka ku nyikiwa movha leyi yi nga wa yena maphepha ya karhi ya vula ku movha lowu wa Pat Khalanga so mara ku na xilumani sweswiwa wa xilumani a ala na court ala va n'wi byela ku famba aka modulav ya lava ex-repo i ta ku nyiketa i ta ku pfuna kumbe ku ri magistrate na prosecute va ku byela swilo sweswo va tsanza yini phela Kolani a nga le ka justice wo va ku pfuneni va n'wi byela ku famba ka a langute TV show leyiwani last week va byela mani van'wana va tekeriwe rate ya 21,000 hikuva ku va tsandzeka ku ta hakela loko hela hi ntirho ya ha ri ka 18,000 a ku tele vo ma 3,000 ku balance yi hela mutirho kwala xopeni a va tekela mukana na yo a nga yisi xopeni yi saka ka yena mina maphepha mani lawaya se loko va famba khota 1 month hinkwayo hela loko va ka magistrate na prosecutor va byela ku famba ka Tsolana ka ex-repo se ex-repo i le ka justice na loko ku tsandzeka lava va nga tholeriwa swona lava va nga henhla ka milawu va tirhaka hi milawu ku pfuna munhu loyi a nga na maphepha ya yena hi rhumela ex-repo swi va njhani un'wanyana sweswi kokwalaya ka sweswi un'wana i ri sesa ku tlhuza i famba a secha vanhu va le handle lava xavisaka swilo swa illegal leswi nga ri ki nawini ku nga ku ri mpahla ku nga va ku ri yini leswi nga ri ki nawini kambe point leyi mi lava ku yi tisa eku yini ku handle ka ku navetisa sweswi swin'wana hi ta ka mhaka leyi mi lava i ku nawu wa Afrika-Dzonga a wu le ku tirheni u pasisiwini tibuku ni le palamende mara a wu le ku tirheni loko mi sungula mi kombisa timhaka ta ku ku fanele ku va na darata ku ndleka yini ma swi tiva ku vulavisisi byi komba ku vanhu vo tala lava va nghenaka Afrika-Dzonga a va ngheni hi kona laha u nga mi hleketaka va ngheni kona a va ngheni hi a vo fohla ku ya hi leswi vanhu va swi tekisaka swona va nghena hikwalaho a Libombo va nghena hikwalaho a Beitbridge va nghena hikwalaho a Groblersdal leswi swi vulaka ku a hi mhaka ngopfu ya ku jareteriwanga va nghene le gedeni i ntiyiso walowo Buthete leswi ndzi ta kombisa swona i ku nawu a wu le ku tirheni loko na hambi va nga vulavuli hi ku fohla phela na Bushiri a nga lo fohla i lo famba straight life mara ku ana munhu na un'we swi tiva u fambe ku a nga lo fohla nkulukumbala u hume jele a khandziya xihahampfhuka a ti fambela a karhi kwavo sweswiwani i lo tshamile lilongo le ku dyeka mali ya South Africa tirhani so na byona u kombisa ku he Buthete ni yima na n'wina ngopfu i ntiyiso walowo a va fohla va nghena ti-border gate mara nawu a wu le ku tirheni ntsundzuka 2004 loko ni xambirela Johannesburg Buthete a ku ri na draft leyi a yi famba yi karhi loko hlangana u yima ku heyi u huma kwini kaya i yini leswi exikokolo i yini leswiwani a wu fambi khome pasi xikhwameni sweswiwa hi le ka Dzandani hi ko fa hi mafurha Buthete na swihlangisitini swa 13 years swo pfuxeka titorweni la Joni swi le ku xaviseka matamatisi swi ri hayi ni xaviseka ximati bayi ni xavisa maferdadi nkale Mozambique loko xi languta a xi pasaka na matric xi fiki na pasa a xi ze xi va na roho loko xi languta xi vuta xi na 13 years so na ku kombisa ku nawu a wu le ku tirheni government a yi humesi maphorisa va tirha ntirho wa vona a va humesi tivhene ti tirha ntirho wa vona va kolela va komba a ku ri na la Pitori lava va ngo yile a phela ndhava la Pitori laha a va teka vanhu va yisa laha tidiresi va teka ti va yisetela makaya loko mo languta South Africa yi ri yoxe yi tele hi matiko ya Afrika hi ku hambanahambana mara matiko ya Afrika ma South Africa a ya kona ni ze ni ya xikwana xin'wana xa laha Mozambique lana Buthete va ngo hi le ka Masindziri ni fike lani lembe ra koho 2023 ni fika ni veka bege a rinkini a taxi rank ni salwa ni ya ka yena a veka kwala jikajika no koma diropani lexiwani no koma ngeteka ku bengeteki hi fambe la 3 hours hinkwayo u vuya loko xibeka xa mina xa tshamisile xi ya Buthete laha phakati ku na mpahla ya mina swilo hinkwaswo kwalani a zangi yi tekiwe Buthete
lero nawu le ku tirheni leni vutisa ku kanjhani wa va nga yivi vanhu valava okay ku kuma ku yiva laha and leswi maphorisa lani loko va ku hlongorisa va duvula a va necessary va wonile henhla kumbe a va tirhisi rubber bullet a va na tona Mozambique va ba straight anyameni so South Africa a ni twisisi ku loko va ri kwala ka tisadeke why va nga kombisani i swi kotisa ku yini we munghana ku hala tiko ra wena na ni kotela na ni ta kota ku fambisa tiko ra mina a ne ho fanekele hi pfunana Buthete as hi ri kaka hi ri tintaka hi ntirho hi fanekele nawu u ya tirha Buthete mi ta vona swilo a swi ta hunguteka na vugevenga a byi ta hunguteka na ti-rape ta vafundhisi ku famba va ta hunguteka because vafundhisi va hina va South Africa a va talangi vanhu va ku pfungudza zo pinya mara lava dumaka swa ku pfinya hi lava ku ta hi ku famba inkombi uqhadisela un'wana nemetweli bota mina akhetha swinene 0860002543 ntateka riqingho rero kambe ni pfumeleni swi nga ni kandziyela hambi ku ri mangomelo ka hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula i warisimati wa jimo wa xitlhama wa xingiritano wa xijajana makunele wa ndandadzi ni ku tisela na kona ku Afrika wa vulavula kheseri swinene loko mi hi lombe ndleve kwala mi nga yingisela mirikoho ka tindhawu teti mi nga yingisela mirikoho ma ku tiva ndhawu leyi vengerile Amostrulos ku na muyingisela nga ni yingisela sweswi Amostrulos hi hala ka Sikhukhuna a khensa ai ya kahle ku na laha munghana lona na FM yi nga ri ku yingiseriweni sweswi ni vula sweswi ni nge le ku vulavuleni a na ha tshembi mina leyi na tshembi no twi nga ri n'wana n'wana le ku yingiseleni hina a khensa swinene mani n'wini a khensa ni vula na n'wina na khensa swinene n'wina mi nga pfulela movha ya n'wina kwalano a khensa nhlekani ku na munhu la basop ahe yiza leji a ni hudile ku na munhu la no pressa no ka yingiseriwa muhaxi swi nge endleki u yingiseriwa nongonoko lowuwani hikokwalaho loko ni swi vurilise ku kan'we loko a hi ta swi tivela kwihi hina hi tiva leswi swa va Banana Republic kasi ku ta ta van'wana va ku masombe ina swi ta yini swi kurisa nongonoko ni nghena tani ku ta nghena mundzuku tanihiloko xitokofela hi xi tiva ene hi xi seketela ene xi ri kahle ni tlhavele ra valawuzi loko a ku ri vona valawuzi a va ta n'wi tshika a famba omototo na na vulavula ku nghena ka summit na mina a nga ta n'wi tshika hi ku ya hi ti-charges a ti ri kwalomu ka va 62 charges ku sala hafu ya toho se swi hi tlherisela ka timhaka ta xihlawuhlawu swin'wana ingaku mhandla a volo hayi vanhu va ntima hi va tshikeni futa ra vona ro pfinyapfinyana hi ku ni twe mbutisa xivutiso xin'wana ku lava ka judiciary lava vini va nawu ka summit leyi va kona na hi ku hi vona a va fanele va hosta hi ku tiva ka mina ha tirha a hi ri na leswi hi swi vitana ti-clusters a va ri koho kambe leswi nga vulavula hi nkulukumba wa SAPO comrade Thobeka khale swilo leswi swi nga cincaku nawu lowu wu va kahle loko ri ku a hi talk show swilo leswi a ko tsakisiwa hi ku vulavula ku yimbisa xiphemu ti-submissions leti va vulavulaka hi tona loko va presenta mundzuku loko siku ro hetelela ra mundzuku a va swi teki swi ri swona swi nga ta cinca xiyimo loko ni ku a va swi teki leswa ti-presentation n'wina mi wela ka stakeholder xo karhi si va ra phete mi xi rhangela incindana a rhangela xin'wana manyazini a rhangela xin'wana pelu ku a rhangela xin'wana loko se ya presenta mindzuku swi va ka recording swi endla nawu swi nga cinca leswi vulavulaka hi swona swa ku milawu a leyi a yi koteki ku cinceka ya cinceka hi ku loko hi za hi vulavula hi summit i swilo leswikulu swi nga endleka swi pfuriwa hi mupresidente langutani la sivara wa mina loko phorisa rin'we namuntlha ri phorisa vanhu va 700 a swa ha yelani na leswi nga endliwa hi United Nations Declaration lexi a ni tiva xona a ku ri phorisa rin'we a ri langutela vaakatiko vo ringana 220 ntsena va hindzenele ka 351 se swilo leswiya swi endla ku va tirhela mfumo ka summit liya va lava xiphorisa ku vulavuriwaka ngopfu hi vona va hela matimba la ka ti-promotion kona a na ha vuli hi ku loko a va ku promote wena Pet Khalanga hi ku i nyenya tibuku
vanhu vo tala va hume na tibuku va za va huma van'wani va kona va ri na ku tlula 20 wa malembe promotion a vo yi twa hi ndhuma hi nga ri kona swa tikanyana na swona a va yi va swi lunghisa leswaku tlakusiwa ka vanhu mintirhweni hi ku tata munhu a nga na service yo huma a college a ri na 6 years a fika rhangela mukhalabye wo fana na Peluka a nga na va 32 years va ku mina ni khona n'wi dyondzisa ntirho ivi loko ni heta ku n'wi dyondzisa ntirho va n'wi promota a ni tala henhla loko a ni tala henhla swi endla ku mafulufulu ya ku tirha yi nga ri kona se ha tekiwa laya xin'wanyana loko hi tekiwa yini hi mfumo lowu wu nga hi hleketeleleki xin'wana vanhu lava a hi va vitana ti-informers vara a va swi vuli ni sente message ka ti-presentation ti-informer ra hina khale a hi vulavula hi vanhu lava a hi va nyika swin'wana va hi pfuna swigevenga leswi nga mugangeni hi va tumbeta tipimpi kata swi hakeriwa ku va pimpi a swi hakeriwa mali yo tala ngopfu hikuva tiva ku swi hi pfuna yini swi fana na case liya ya hala vhemba liya ya benke liya VBS ma n'wi vona nkulukumba luya a nga hundzuka state witness i antswise ku maphorisa ya hina kumbe va nga Hawks kumbe va lava va kambisisi va nga huwi maphepha na swilo swa mfumo tipetrolo va pandza tinhloko va ya hala na hala se mpimpi lowu yi ku byerile yi ku i hluphekela yini lwa mativa tona i le kwini i le purasi ka Manghena loko ta heta ku kuma swi kumeka ku hi swona a hakeriwa ta swi nyawula kahle ngopfu ene a va hi pfuna ngopfu vanhu lavaya se a va hlayiseki va lava ti-whistleblower se lavo rayiwa hi donki maphorisa swi hlupha hi ku loko u n'wi hleverile i tlha a ya vula ka vanhu lava va fanele va yi teka ka presentation ku vanhu lavaya ni twa vulavula hi xisaka xa mazambana tshama karhi hi vulavula hi xona loko ku ri tamatisi leri ri nga ta ku komisa hi rona ku nga ri mazambana hi ku mazambana ma talangi ku bola loko ri rin'we ri nga tsanjuka hambi ri tsenjuka ri nga cinduka ivi ri va na xifongo ko karhi wa twa Xitsonga xidzi ni mi rhandzela sweswi susa rona i teka leswin'wana endlayini i ta xiculu vana va dya hi to mi byiya mahlweni ni hetisela hi leyi nga tsakisa sivara ni vulavula marito man'wana ni ya ma rivala loko hi tshama hi karhi hi rila nkosi na a wu boli mara a hi rileni karhi hi pfa hi hluvula hi endla ti-unveiling leswaku hi tekeriwe tiko machangani a hi kona helo a hi yeni mihlengeletano vulavula na n'wina xi bele tindleveni radio ka Afrika wa vulavula veteni mi byela leswi la aka province eka nkombo wa vanhu hina va mune va Matsonga machangani ku se va famba tihlengeletanweni hala la Afrika wa vulavula hala la swara khenseli swara wa mina hlayisekana 100 tlhanu timinete a yi se ba awara ya mbirhi ni huma so ni ya ka dzumba ra mina na Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani mina nkarhi wa kona nthani kano yi ta yi chayile a amukeli n'wana muyingiseri hi twa ku hi angula a ku yini hlekani ka papa mina njhani but hi pfukile minjhani buti wa mina pfukile man samiti liya yi nga kona liyani a hi ya ku endla nchumu yo vonakala yi ri ya ku yisa vugevenga byi va nga ku tsandzeka ku byi controla mahlweni hi ku loko ku ri hi ku va swi vona ku vugevenga byi koho a ku fane va endla xo than ku ya tshama va endla summit va dya mali ya vaakatiko leswi endlaku ku ni vula leswi vo lava va nga hi rhangela hi vo va endlaku ku vanhu lava va nga hala hansi kumbe ti-middle class va nga ha koteki ku controleka because vona ve le ku yiveni ve le ku endleni ka swilo leswi nawu wu nga endleki nchumu ka vona hi mhaka ku va na mali na ku hi ku ya hi swiyimo swa ti-position ve le henhla aka vaakatiko kasi mi vula ku loko ku ri na mali nawu a wu ku landzeleli hi swo mi vulaka swona nawu wa ku landzela eSouth Africa loko wo na mali yo tale Botpet na vhena hi mutini wa wena wo ti heleketa a yi ku teli hi ti-politicians Botpet leti ti nga na mali ti hi rhangelaka mi nga twa ku vhena yi n'wi landzeni i fika tekiwa pambeni ka vana i tlha a vhota na siku a ku nta hi wa mune va mahungu va karhi va n'wi vutisa ku hi twa ku va ri i le ku hehliweni i le ku saliweni ndzhaku a hi va landi vhele ene loko mo languta vugevenga lebyi ingaku vanhu va Afrika-Dzonga hi byi tekela ngopfu nhlokweni hi vona ingaku nawu le ku tirheni hi bye bya hina byo bana na mabyaleni kumbe muholova na nsati hi byo hi byi vonaka ku ta ku tivhele
mara lebyiya byikulukumba lebyi wisaka na tiko nawu a wu tirhi hi mhaka ku vanhu lava va tiva ti-rights ngopfu ene hi voho va ti endlaku va nyikiwa power hini hi nga hala hansi va vuya va ta hi tikisela ma swi vona ene swo lava hina hi ri vaakatiko loko ku ri ku ha swi vona ku hi mpelampela hi le ku tikiseliweni hi nawu lowu hi endla xo karhi ku nga ku va susa amatimbeni ku ndliwa nawu lowu nga ta va wu ri equal ka munhu un'wana na un'wana swi nga ha yi hi ku u na mali because ka sweswi loko u ri na mali nkarhi wun'wani ne le police station na wuyi vo ku tela kaya va fika va ku u na nandzu i ta rini i nge se ya kaya va rhabisana case i nge se fika court va ku vona vanhu karhi famba mara swi karhi swi tiveka ku u endle xo karhi ivi xin'wana lexi xi endlaku ku maphorisa ya nga vi na matimba hi leswiya swa ku nkarhi wun'wana botpet va nga mi kuma mi karhi mi tsema robot a va swi tivi ku mo tirha kumbe mo endla yini va yimela iziti ta ripotiwa hi kho va kota ku ta hi ta khomiwa loko va nga ku ripotangi va chava na vona hi ku loko va khoma i ta tshama ya fika mahlweni va ku munhu loyi mi nga n'wi khoma mu n'wi khome hi xihoxo se a suwa state se vanhu lava va nga ta va ta khoma va tlhela va voniwa nandzu ku mi ya n'wi khoma njhani munhu n'wina munhu a nga ri na case nga ripotiwangi se va fanele va endlani maphorisa ku hava lexi va nga ta xi endla i mavekele hi leswi nawu wa hi wu nga tshamisa swona se hina hi vona ingaku a wu tirhi kahle ku ri hi ku ku tele ngopfu na ti-rights aka vaakatiko swa ku munhu wa endla xilo ku hi ti-rights ta hina a pfuka a pfala patu mi ya khomisa mani maphorisa loko ma ya le va pfala ku patla ma ku khomeni ma ya ku tirheni instead ya va famba mavumuluzana na mitsanda leyi vukaveka instead ya ku va khoma swigevenga va ta hi kuma hi lo yima mara a va hi khomi because a ku na case leyi nga ripotiwi nemetweni papa ni kheseli papa ku khensa mina inkomo nokonokolo wu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula ni ri ka n'we na vulonga kwala tlhelo ka n'we ma na nhlekani lonene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni a hlanganeni munduku hi ravumune kwala ka Munghana Lonene FM monge misava hi lawa ya landzela na Misho Justice Machines iva ndzhaka mahungu yalawo mi kuma nongonoko wa dzumba na mina hi rito ra Ike Ngoveni i vuhumelerisi bya Mchangani handle ka sweswo siku ra n'wina ri lerinene tata eTshwane pheli Soshana Marabi Mams Katsanale Makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela